Mga kanos! Musta? Boodle fight baka mo? Ta, lagaw ta kag food trip sa SM City Iloilo. I'm Drinking Nose and welcome to my vlog. Here at SM, we've got it all for you. Paulapit na lang gid Christmas oh. Ang Boy Zugba is located at lower ground floor, SM City. Siyempre hindi madula ang lakat-lakat moment o diba? Flex ang denim na kaki kag mga hugot line sa sila araw. Ari tadi para mag-enjoy games kag Boodle fight sa Boy Zugba Vloggers Fest. Sikat man sila hindi lang sa food kundi sa mga hugot Bisaya sayings. Ara gido kapangagad na gid si Zagi nila. Cute nila mascot. Kag ari ila overall look for customers view sa astig, cool, and relaxing dining experience. Damo gidi food selections kag mga bundles and also sa mga promos. Mga pa-seafood, barkada, and Boodle at with their freshest juices and shakes na ready to serve. So ara na, start ng program with games kag introductions sa mga owners and heads kag syempre sa mga talent kag sagad magsaot sa mga staff, managers sang Boy Zugba. Sana all talented. Ari na, ginaulat na sang tiyan ko may sabaw pagit. Damo. Solid yun Ay, excited na makaon. Ragil ang bulalo. Solid grabe transition dug airplane lang. Ari pagit may seafood, may karne, rice. Pinoy. Uy, kinilaw man to. Perfect ko. Nagutom na ako. Kagupod ko, may Ilonggo content creators, vloggers, and influencers. Kag in-explain din ni Ma'am ay included sa barkada Boodle fight, Karen-Vorous, seafood, and meet me at the sea. Tama ka nos, sugod na ta, mang lafang. Yahoo! Naman. Kagupod ko si local travel girl kag si Ilongga kuya. Tapos gining barbecue. Ari mo ay. Hamot. Juicy. Basta enjoy lang kaon na. Hi sir, Kev. Hello. Kaon lang ko diya. Busy ko diya. Harpag ito. Solid niyo. Malanda. Kaon ta. Secure ko na niyo. Ako na ni. May pasensya kayo local travel girl ha. Gutom lang. Ari yung masabaw naman ta. Bulalo to. May gatulok. Kuha ko lang niya. Thank you. Hamot. Kulang pa sabaw. Isa pa. Non kampiyon diba? Ubos na Tapos na kuya. Basic niya. Pa sila tapos. Sus. Namit to. Kumulang to. Namit. Pag ito halolo. Wow. Diba? After mat, kag ari amon freebies, kag thank you so much sa Boy Zugba, sa GC, chocolate, calendar, mugs, and a lot more. So once again, thank you so much for inviting us and to be part of this amazing experience with the staff, chefs, owners, and sa mga Ilonggo content creators for this exquisite and excellent food finds here at SM City Iloilo. Hope you like this video. This Drinking Nose saying, please do like, follow, and share, and subscribe to my YouTube channel, Drinking Nose. So kita-kits ulit mga nos for my next food trip and my Lago series. Bye!